Шахмат Таджикистан и Тим Баянов из Душанбе. Фаридун Терминатор. Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз дар бораи ғалабаи навбатии Фаридун Одилов гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Дӯстон, пеш аз сарша видеоролика ҳама шумо хоҳиш мекунем ки ба Instagram мо обуна шавен, чунки мо хабарҳои ҷолиба аввал дар уҷа пешкаш мекунем, баъд аз он боша дар YouTube. Ссылка Instagram дар описанияи видео. тақрибан якчанд лаҳза пеш муҳорибаи терминатори тоҷик Фаридун Одилов дар қасри гимнастикии Винер Усмановаи шаҳри Москва баргузор гардид. Терминатори тоҷик бо зери мусиқии Тоҷикистон ба пеш тамоми мухлисони дар Толорбударо ба ҷӯшу хуруш овард. ҳамин тар дар 1 дақиқаи охири раунди якум Фаридун бо зарбаи рости худ мағзи сари Торресро ба ларзиш даровард ва ҳамин тар Энок Торрес аз пой ғалти дудовари марказӣ муҳорибаро манъ кард. Фаридун бо як эҳсосоти ғалабаовар ба тарафи мухлисони худ равона гашт. Пас аз эълон намудани ғолиби ҷанг, Фаридун Одилов ба мураббиёну устодон ва наздикони худ миннатдорӣ баён кард. Биёед суханҳои Фаридуна пас аз муҳориба гӯш мекунем. Ассалому алейкум всем. Всем привет. В первую очередь, огромную благодарность хочу выразить свою нашему президенту Эмомали Рахмону. Барой Тенджи, барой Ободи, барой Пештави Давлати Хидмо, Джаноб Али Хазор Ахмад. И, воспользуясь моментом, хочу сказать спасибо герою России Ахмад Хаджи Кадырову, президенту. Спасибо большое и нашему брату-патриоту. Спасибо вам большое, Визату Висмурадовичу, за огромную поддержку, которую вы нам делаете. И хочу сказать спасибо моим старшим братьям, Акай Тимур, Акай Раджабали, Акай Далер, всем братьям, которые рядом со мной. Спасибо вам за все. Моему сопернику спасибо тебе. Спасибо большое. И хочу огромное спасибо сказать моим болельщикам, которые пришли из Таджикистана. Акай Сарибек, Аброр, мои одноклассники, Джалол, Абдулло, Шох. Всем салам алейкум. ҳамчунин ӯ ба тарафи президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Зауров гуфт ки касеро ки шумо беҳтар меҳисобед, ман омодаам бо ӯ набард кунам. Хотел бы сказать спасибо организаторам Шамилу Зауровичу за такую предоставленную возможность. И я хочу сказать, кого вы считаете достойным, я с ним готов провести защиту. Тренерам моим, извиняюсь, Александр, Леха, Артур, брат, Бука Боксинг, Бупас, тренер, спасибо вам за все. хуб дӯстон, ҳамаи шуморо бо ин ғалаба табрик мекунам. реаксияи шумо дар ин ҷанг чӣ гуна буд? ҷавобтонро ҳатман дар комментария нависем. ман ҳамаша мехонам ва беҳтариношда лайк мемонам. ҳозир боша зангулачаро барои хабарҳои оянда гирён кардана фаромӯш намекунед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолиб ба мо пешкаш мекунед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед ва доимо бо шабакаи Knockout TG бошед. Ай тоҷикистон, ҳама дар салом.